cielos. Kaya papacha al papacha mancha Dios. Diyos ka siyempre ko yan, yuhay ko. Yuhay ko nga ng perfecto chukalito. Limas pa, pisas pa pala. Kaya pisayak tayo na ito. Komunikasyon. Tuyo rin rampa. Kaya mandahan ko tityong papaha ko sis kaya may nagisa. Kaya kiyastori ang isang tapas na mapay. Gracias Papa. Kapag yung sasukyo amin. Kaya mo nung ako yung ipapalay ko sa ako. Gloria a Dios. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, cuida. Adelante, hermano. Gloria al Señor. Kuya ko tayo tanching pasutillante. Así hermos. El Señor y la pelechima hermano y con muy buenas tardes. Amén, gloria a Dios. May natakachkanchik hermanos. Es Señor mancachong gracias. Y yo pastariko ni kampunawang kuska. Gracias a la pastora local. Akubang bayak tapi kachkapti imbitay kamara kay mang. Kami nyo kahunyo na kay kamuna chipa hermanos. Aleluya. Y invitawas manguramantam neran el Señor gracias. Kay wata ug sa patelyak tay kimanchik chay ko sa kalabang sa ikiwang nisbay. Aleluya. Pero chay pim Señor newara ka. Rimang ki palabra ita ka imam kahtam nisba. Solo Dios mi achan hermanos kada yakta pa bidan chikta. Hampanyo ka pa bidan chikta. Yo sé que pastor kunapa, sirvo kunapa, skaru yakta manta mana chiki pasita chuchayaramo. Chaita valoras pa yan yung anchik. Kay hermanos. Ruray man, churay takalay kusog palabrata. Kaso ko kaya kaso, muyari ko kaya kaso. Cariño kay kupas esposa y hermanos, chula hinahamonun ko por cuanto a las familias. Esposa y pas niya ka temprano niya chay kamo. Quizás Señor pa obran kuyas kay ko. Manam kay pi personaje ka imapas ko hermano. Tan simplemente por llevar la obra, porque amo la obra. Kamong mesa sa chaco y sí. Kamong mi wakay pas. Kamong mi mapas. Pero manam siya ito motibo. Yung anchik, Señor pa palabrang manta, karon siya ng chikpa. Aleluya. Señor pa, talento ko askang ang ministeryo ko askang ang yak kapagulas ka ninyo kapas. Waking yak tamang meris ka ni palabrang mo. Waking yak tamang malabang sa mo. Ministeryo Museum Celestial, liskang suti diyas kawak. Ita Dios kay sutita ko'y kuwarka ko, kay nagkakwata arang wayak tapi. Humanamente, manyako apting ko nekani waktat chukay tachu. Pero Señor, karuyak tapi hermanos, churay kura kay sutita. Gloria al Señor. Nyawit siya kita wich kay ko, pasay kang meha. Kura ko'y Padre amado, gracias. Solamente nang merasiki cada noche kita papá. Gracias, amado Padre. Yan abay ko ay ko, Señor. Padre amado papá. Amado Dios. Yan abay ko ay ni Señor ta. Manam kariman kakamus kay hinala chukutisa. Kalay may pasan chiksa sa chakuita. Kalay mang naghamong problema. Pero Señor, ya na pa ikuaso. Señor, ya kay patay pa ikuaso. Gracias, Papá. Gracias, Señor. Kuya ko sutikimanta Jesús. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dale palmas al Señor.
Kaya
Aleluya. Bye.
Amén, gloria a Dios. Padre, del Hijo, del amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y ahí,